Aruang chu ramhluna a chen nei na muni a thenom nu tuk tina a ina leng zin tuk thun ei ma hreta avalen lu tuma muni thutkhom na pindana alulama thuthleng khamin le akelam chuata sopnuain alo oma thenom nu in ava mu lai chuan mu hil satlia emo atia ma se han ko nuwa a ei tamai si lo chuan khoi hartumin ava khoya athi to ti ava hreta ani pon lam lang the chuan a ngonga tu kwal rui wangin hruemo engemaw are hlum ni ngei na langa athi chan tik tak chu postmortem ani nuwa achiang main arin om ama hi Tluangpuii ania social media Facebook le WhatsApp group vela chuan a hming hi alar hripa a chan po thlahrang le thil hlo om chanchin lampang la khoma post school thina ni a midang te chiar thei tura da teima takani wangani thren kha chuan tluang thlarang I tin an soi deuh kher thin ama chawa mani a mikom nuam le fel takani wangin thian in leng po anei nga thin ti ama hre chiang in ti te chuan an soi bialpa nei le nei lo ero soi om lo thung a senior to viawin an soi na a bialpa chu nei lawang anei mi lawang inspector zodin sangan minron hril angin deimian na nen kan vakal ve ngala a hmun kan thleng hmal le a deimian a chuan Tluangpuii ruang chu abi hnai hle maya chuti pa chuan in chung kiltin a hmu phak chin chu a en kual kim vek man ti ka hria Tluangpuii hi ke point amimal takin ka hre ve a kan ina ngei po alo leng ve to nge a kan tuipui lam zong ain an deuh wang po ani mai theye inspector zodin sanga chuan deimian engangin ngei ngai a han ti a deimian a chuan ni zan lai vela thah ni na lang kan hmu thei china chuan hrui engemaw hmanga re hlumani a abak chu hriat thiam ala ri khop mai alo ti a deimian a chun minron ena sakholian ani hi hriatiro minron ti thuta sakholian ti khera minron ko ve khang lang chu karun deuh hle hria e kanin hmel hriat arom athu post te ka chiar thina Facebook a po kanin comment ve thin kan ina po voi kha chu local ve to ni ma se kanin zom na hi chu a englo in ngai zong ang chi kha chu ni lo kalo ti thuaya inspector zodin sanga chuan notebook ala chuaka chu thil poimo takani ani chuan ami malam chanchin I hrede wanga alo ti ve a ni e aril ru chak hle a min an hlo em thin thil po hi a hlau ve ngai lova eng po fi ngam mai thin ama a thil chin chi tlak deuh pakhat chu thlahrang a hlau lo tin kalo changa deimian a chuan Tluangpuii kut dinglama phone om chu la a screen chu a ke to ama se a line off lo a phone password I hriam minron tia nge ka hriat ngodang ka ngai zong hleine ma se fingerprint a hmang thinin ka hria kalo tia deimian a chuan chu I hriat khop chu atia anui zui suk le ngal inspector zodin sang chuan forensic officer lampanin phone hi evidence beka daula digital team in an en ngal don nia atia deimian ero chu thuthleng hnunglama kun luta chuata chuan thil engemaw a hmu ni na lang sakholian torchlight min han pete atia kape ngala sofa hnunglama tang chuan plastic chip te pakhat ala chuaka sim card ang deuh hi ni a ma se sim card chu anilo inspector zodin sang chu ron kal hnaya kha enge ni chu le haron ti a deimian chuan glove abuna achara memory card micro SD ni hi atia camera tang tlai muni don le inspector zodin sang chuan atile a ani thei ma se he in chunga hian camera umlo ani lo chuan mi pakhatin atitla emo anron da emo ni ang deimian chuan atile zungzunga forensic team te chuan evidence beka an khung ngala chuti lai chuan constable pakhat hi aron lut hlau maya sir enge inspector zodin sang chuan lo changa an thenom pa pakhatin zandar som pakhat vel khan bike pakhat Tluangpuii te kota ading rei hle ti soi rider chuan helmet full face a khum wangin a hmel a hmulovani constable chuan atia deimian a mit chu adenghal sarmai a phur mel hle bike om na hmun hmu theina CCTV omem a han ti zui zata kotler pielama dor pakhata om sar ti in constable chuna lo changa video chu check nga ro override ma hian copy la nga lang cheu deimian chuna lo ti thuaya
Yes sir tin constable chuan a changa a chuak zui ngala Damien a chuan room chung chu a en non le a Tluangpuii laptop do kan chunga om chu muta a laptop hi in entoim a han ti zui zata forensic lam chuan an la khoilo inspector chuan alo tia Damien a chuan a power button chu meta password screen alo lang ngala heng hian thil tam takan soi theyang atia kong an le lama chuan postman uniform ha pakhat hi ding ve thunga police in an ron hruai luta hepa hian zingdar riat khan parcel aron kenga kongka hong lova chu tiang chuan kal le ni constable chuna tia Damien a chun chupa chu a en ngun hle mai parcel kha tu mingin nge an ron thon te na zot ngala postman chon receipt aina a thon tu ming hi ar liana ti chawina inziaka address po aizol ti chawani phone number po fake ani theyang atia inspector zodin sang le kai chu kanin entona Damien a chuan kan keisi abula ril hle thei Tluangpuii kha mi pakhatin ati hlum mai mai ni lo ama nena in kai hnoi mek thil om nge in arin om micro SD card laptop phone le parcel hi kan hriat chian chuan thil poimo takan hu chu ngei ka ring tlatani atia ma se kan hriat lo thil pakhat ala om Tluangpuii in athi ma rei lo te a khan eng thil nge mu ani lo le eng mi nge mu chumi wang chuan ama ti hluman tum ani theyem Inspector Zodin chang chuan a notebook chu ada a forensic team lam a hoya evidence zong hi change of custody diktakin record ula room hi tuma an lu le an chu theilo turin kalnga lang cheu atia forensic team lam ho tu pa chuan alu abuzawa olesar atia Damien ero chu aman mo lo hle ana thodan chu kalo hre to a midang te angin a phili buai ngai lova thil pakhat po a en chian kim lo a omem ti a hriat chian hnuah chau thutluk na siama crime scene a chu san thin ani thuthleng hnung lam le dokan hnung lam chu a en non le a parda bula chu na ding rei hle a akutin parda chu a hui kiang dewa tukver frame chu a en ngun ta hle maya sakolian aron tia oi nge kalau tia tukver hi ron ente kapan ngala kan en ve a tukver chu in kha renga chabi manga kal ani lem lova socket ball manga kal ani mai Damien a chun engei mu mi han tia engma ka hmusan lo kalau tia Damien a chuan akujung chal mangin frame niam lam chu ko ka heta hian rong hnoi hi akhem dewani hi adang jong chu amamina dak thlar vek helai rong hnoi rang ta hi chu athar riau mi tuemo chuan hona chuatum to nina lang ti in mi han hril fia Inspector Zodin sanga poina ron pana ma se chuak thelo ni mo aron tia ka soitum tak chu mi pakhatin a ena atum to ani ti chau hi mole Damien a chun halo tia karil ruwa zo na tam takalo piang ta kong ka pui kharani a tukver po kharani bok chutian ni chuan atilhum tu chu engtin nge chuang Damien a chun min ena room om dan hi engang chi nge ni ai hriat mi han tia Tluangpuii hi chefel hle a room po atifel fai thinin karing kalau tiringota kangai dan po chu chu ni Damien a chun halo ti nguta akutin bookshelf chung lam min ko mu a en la lekhabu pahnih khi aum dan in anglo ahan tia kan ena lekhabu tam takjinga chuan pahnih chu aum dan dang lam dewa mi pakatin man mo taka ahan da le ang deuh hi ni Damien a chun lekhabu pakhat chu la a chunga engma umlo adang pakhat chu la le a chu tatang chuan envelope var pakhat ron tla chuk ngala Inspector Zodin sangan mu chuan khoisu fingerprint om thei alo ti thuaya Damien a chuan glove bun renga wangina chhar ta thawa envelope chu ni thlara han leka a han en chuan a chunga chuan paper pakhat le thalak pakhat alo oma thalak chu ka hmu vele amak ka ti hle mai Tluangpuii le pa pakhatan ding du na chupa chun tarmita vu ba ka lukhuma khuma wangin a mela lang chiang lo ma se an pani chun an nuya thianang poinan lang lo in lai chin na satli alo tak in nei tak angin an lang zo kani paper a chun sentence pakhat in ziaka chu chu I chua chon to kha I chun zom ma hian I ti to pang tiani Inspector Zodin sang chu ron kun hniam dewa info na le kha aron ti supa Damien a chuan ni mai thei ma se thil pakhat ka ngai tu me kani alo tia enge kan lo ti rual thota
he lekha hi ni rei tak liam ta zi ani lovang pen tu hi athar deuh ma mani paper po hi adang lam lo ka soyam zia chu a hlui melin alang lo deimen achuna tia forensics officer chuan envelope le paper chu evidence bag a chuan ada le ngala Tluangpuii hian police nena complain na thelu to engthila emo tal ti in kalo zot ve mi a inspector zodin sang chuan ka hriat thei china kan record a chuan ala omlo alo tia chuti ni chuan enga tinge a report lo zobi po nei lem lovin ka han tile a deimen a chun ka zona chu a chang hal mai lo mundang apana dining table chunga no pani om chu a thlir ta renga no pakhat zoka chun coffee ala om nuala no danga ero chun tui chau a om thung deimen a chun no pani chu min ko hmuwa sakholian a han tia o kaloti thuaya Tluangpuii ama chawa om mani chawa omani ti isoi kha atile a ni e kaloti le maya ma se no pani hi dining table enga tinge om an tia angai na ka shelo hle a no pani choi do kana a om chan chu ngai do po kalo ngai do lo shim shima inspector zodin sanga point a mu chuna meng zau viawa kan forensic team lam te khan no pani hi DNA le fingerprint full test ro ati zui ngala yes sir an lo ti thuaya forensic team lama hian vai an om hluma wangin an chunga om inspector chu an za mel hle deimen achuna soi chun zom ta a mi pakhatalo kala anin bia a coffee an ina ti ina pakhat jok chawin coffee a ina pakhatin tuia in thung coffee le tui han me thua om si lova chumi hnuwa thil chu thlengta ni rin om ti in azel din thu chu a han soya ma se anin ti buai ti hriat theina omlo inspector chuan alo tia chu po chu dik tho deimen achun alo ti le ang loya ruang omna lam a hoile a he pa hi he tatlang nel sa takani ang chu wangin Tluangpuii po in hlau lovin a hruai lut ani a han ti zoma chungai dan chu kapomin adikat ve ta ema ami hriat ngai lo chu zana a ina Tluangpuii hian a hruai lut ngot don lo chuti lai chun constable pakhat a ron lut le a sir phone call inspector zodin sanga chuna lo changa enge media mi lamten ron pungchak le Facebook live a po hi mi chungchang hi dar to inspector chu alungoi lo mel le a information tuin nge ti leak constable chu shom ti mel de vina kuna kan hrelo sir deimena ero chu nui maya media lam a hlo thonom ka ti lo ka hlo jok chu tual thattu hian media reaction hi ain me kang ti jok ani alo tia inspector in hoi haida wa han en chuan engei soi omzi a han tia anna azo film ti ainang chu baka police in engthil nge an hmu ti hriat tumbokang deimen achuna lo ti maya tual thattu hi hlataka a omlo mai thei ti ngai tu na keima lo oma kan na tho zong zong hi a thlir mek poni thei deimen achun laptop chu en le a digital forensic report hi rang deuh thengem inspector chuan zanina hian phone le laptop report an pet thei in ka ring alo tia a thai ti pain deimen achuna sana bia kan nama saber tur chu Tluangpuii ni ni kalta chungin tu tenga komti hriatane a phone record CCTV footage social media message le bank transaction zong zong kan ena tulang ati zoma micro SD card kha enge achunga omang kan tia deimen achon ka hrelo mase ka hriat pakhat chu ka ta wang khan mi pakhat a thito alo ti ngata athu chu abung kan ti dewaniang kele inspector zodin sanga chu kanin en ton ha a deimen achon soibel le ta a karin dana chuan Tluangpuii hian thil hlutaka kola chu chu document ani theya video ni theya audio recording ani thei a that tu pain chu chu azong ani atia mase ka chu keinin kan lo muta kalo tia ni e deimen achon lo tirngota amit chu ati zim de usuna mase ka lo chu ka thi original content alo omangem ti danglam to emo thlak to emo copy emo ani kan hrelo chu wangin forensic result hi apoimo berang atile a kan chu don lai mek chon forensic officer pakhat arun lut le hlawa arun aule ngala sar heta hian thil pakhat kan hmu aron tia kan vain kan vapan ngala ani chuan zungbun pakhat alo kenga zungbun chunglama chuan ming pakhat in chua alang chiang hle nge nge
RK tiani deimen chun zungbun chu en rei hle a atopa chuan thu pakhat che soi KC kan ngai aina harsa jok don ani ti chau chu zungbun chu ahlui vak lova athar vak poni chunglo amalama hian lunglu te takte pakhat dani a room chunga chuan engina chuna wangin avar deuh hlek angin alanga deimen chuna en rei hle a angai to na chu asengna sa hle ti a hmela alang forensic officer chuan zungbun chu evidence beka da ngala amun po aziak fel ngal boka sofa hnung lam chuata omani ti recorda chuna langa an mun chu tlema birulai devani a mi pakhatin a thlau emo ngai tu chiang lovin apai emo ni thei mase deimena rilru chuan chu aya fi azok ngai dana om nge in karing kan chu don chuan media lam mi le mitam tak chu police crime scene te pon laman lo pung khom to a camera le microphone kengin an dinga reporter pakhat chun inspector zodin sang hena zona ron zot ngala inspector chun a chang du lova police constable ten an hui tiang hloma deimena point media lam mi te le mi puilam chu a hoi mi alo a kal chak hle a ke point ka zui ngal wata police station kan thlen hnuah case room lian vaklo pakhata min hruai luta uala huin po ta oma chuta chuan tluangpui thalak a chen na in map forensic photo sang tar ani ba ka timeline ruam man nan mun ro ka la ombok deimena chu bot ma ding rei hle a akuta marker rakinga thueng ma soilovin line sang aziaka tluangpui minga tangin line pali a chuatira pakhat chu family pakhat chu friend pakhat chu online activity adang pakhat chu recent investigation tin da ani ke point kalo ngai event hle a tluangpui chanchin ka hriat ve to te ka ril ruwa lo lang nana kumhni kalta chungkhan social media lar hle a midang ten an lo thin tharang lam thilpo aboi puingam thin mithi omna hmuna po police an thlen mai na lo thleng man to thin ti te ka hria chu wangin mitam takin a hmingan hria a ngaina lo tu po anei tho arin om deimen a chun pot a recent investigation ti hnuai question mark lian taka siama chu hmun chu a in rei hle nge chuti lai chun digital forensic unit officer pakhat alo luta akuta laptop akenga a hmela chun a man mo ti alang a thua laptop chu projector a vu ngala screen a file tam te kalo langa phone chung changa forensic report chu a masaberin atilanga phone call record a chu ni kalta chungin number sheet lo pakhat atang chawin call tam te kalu ti alang number chu sim card registration database a omlo fake identity manga lak ni na rin om call te po rei vak lo ania rei bor po minute khat ai rei lo te ni message lama chon thil dang lam taka om thung WhatsApp chat tam jok chu delete ve kan hi ama se forensic software mangin chat then khatan recover le thaya ama saber chu pa ngai taka ti na ne a hnulama ero adang lam deuta minglang lo user pakhat chuan tlongpui hne na location pakhata ron thona chu location chu aizol khopui chung mun ro pakhat ni na lang tlongpui chuan thumbs up emoji chau a ina changa chumi hnuah chan chat chu a top zui ngal mai bok karil ru local ding hle chu tiang huna engwangin nge ati enge vati reng ani lo le enge anin hmutum chan engthil nge awamu digital officer chon file danga hongle a tluangpui phone camera gallery a chon thalak tam taka oma atam jok chu pangai taka selfie ne ma se album pakhat ero chu a hrana lok ania pas utanai ni forensic software point an hong thei ri lo deimena mi chu deu sara album lok tak chu angai ven ber ni na lang min a thil poimo chu hmun danga ada theya ma se mi then khat chuan an phone a po an da ve thin chu album a chuan case bulletin na tur tangkai tak aum thei don ni in kalo hria a laptop a lo lang forensic report chuan mitala hle a browser history lampang tam tak delete ani a ma se recovery a hian website sang lo lang le a government tender land record company registration le corporate filings tam taka ento tilang chumi ba ka chun encrypted cloud storage service pakhata mang thin bok folder ming chu lazarus tiani lazarus chuming chun ka thinlunga khoi hleya awm zia ka hre chung lova ma se
detective na a kain nam hnoi ve to chungin ming sang ka hmu to a ming pakhat po achan om lovin ala om ngai lo folder ming hi phu sakli mai anil wang ti ka ring tlatani digital officer chuan cloud folder chu pasut nei ni wangin an hong thei ri lo ti thua soya chuti rualin local drive fa encrypted file pakhat om ti po amu chuaka file size alien dewa wangin aboi thlak le a siam ni chu tluangpui thi mani khat chawani daimena chun whiteboard lampanga pan le a marker mangin lazarus ti chu ziaka a hnuaya thai biala chuta chun micro sd card invo na lekha zungpun rk ti inziak lok album le encrypted file te chu line mangina rin zuma kan en chuan tangkai vak na tur omina langlo ma se daimena rilwa chuan mefia taka om ngei to ang ti ka hria ani police station aga nom reita dewa pon lam ka han ena zan alo ni reng to ruat lem te atla tana tukver tring khopui eng chu langa eng chuan ruat tui chu lo chhun tle ne unewa case room chung ero khol ri na khata chuta om zong zong chu computer screen le evidence te enin an buai em vek maya karil ru chu tluangpui nun man taka khan akal ta wanga athil buai pui thin te chu social media da a mitam takin an loma mi then khatin hawan ti thung ama poina hringe yang athil buai pui wangin nuna chan theiti mase atop thlengin aban san lo case file kha ka hong veya chunga chun tluangpui article tam tak copy alo oma pakhat chu rampon atanga ron lut company pakhat chungchang ani pakhat chu contractor pakhatin sarkar suma man sual thuani pakhat dangle chu kumni kalta mecha pakhat bo thuni case pathum te hi in kung kailo ni ina langa ma se uluk taka in chuan ming pakhat hi file pathuma alo lang vek mai ar khol hring ti chu chuming chu ka hmu vele ka rilwa thillo lang om ngal ar khol hring ti chu rk ti nen ain kung kai thei tlatani zungbuna horopin chut po rk ti ni kha he horop ni na takhi kan hrelo company owner ani emo lever ani emo politician ani emo po hriat ani chuanglo mase coincident mai ani ang ti ngam ani tlatlo file chu ga da a daimena chu whiteboard ma ding renga amit chuan hlatak thlirangin alang room eng hnuaya hmel chu amu kruya he case hian a hriat lo thil tam tak om mek ni na hriat zungpun pakhat memory card pakhat le folder hming pakhat chau hian mi pakhat nun na mai baka thuruk dangan khol khom ani ma na tlongpui thi na hi meche pakhat ti hlum na mai ni lova hi thuruk lian takin thupna ani mel tatlat zana lo rei deuh nu room chung chu re hle maya forensic team thren khat chun hole to a digital unit mi pani chawin laptop le phone data an la boi pui chun zoma deimene ro chu whiteboard ma ding renga evidence strang te anin zom thei dana ziak ta ani midang te tan chun line le circle bus sai mai angina lang ma se deimena rilro chon chung line te chu mi pakhat rilro chunga kong zong zong chin chiana ang ani ang ti ka hria akuta marker alakeng renga thu pakhat po soilovin victim no the killer ti azia ka chumi nuwa question mark lian taka da le a kangai tu na po chu chi chu ni tluangpui chen na in kongka le tukver zong zong chu a chelova a mel hem lova ti chiat an ni lo tlatani boina thlendan hriat na tur po thil om tam vak lo no pani om chawin midang anum ve ti rin theina turin thila ko ka chuwang chuan atilhum tu chu a hriat ngai lo mi ani arin om lo case file sang ka chiat chun zom lai chun article pakhat ka hmu a tluangpuin thlani ma lama aziani headline chu om zia hriat lo company pathum ti ani article chun company pathum te chu ming sang nei ma se director bota mi pakhat ming alo lang vek ti soya company te chun sarkar contract tam takan hmu ani ma se an office address in siak te chu in ro ke modor khar to emo ani vek zel tlongpuin company pathumati te hi aming chawa om sarkar tanga sumhu na turatana din mai anni arin thu azia kani article ka chiar zo nuwa karil ruati buai dewa heting article hi mitam takin an siak ngamlo thudik ani chon million takte sumle pae kai noi theya thudik lo ani chon aziak tu nun na po alo om thei bok deimena chun article chu ron en ve a engma soilo ma se a article mingle company ming te chu aril ruwa vong zui vek tialang akutin bota
sales company ti azia ka chuta chun RK ti zungbuna mingin chu chu line mangina rin zom le ngala chuti lai chon digital forensic officer pakhat chon laptop screen en reng chungin ron ava recovery software mangin delete file then khat anlo la chuak thei to lo ni folder pakhat chunga PDF file tam taka oma atamjok chu land records le company registration document an ni ma se file pakhat ming chun kan mit ala ngal hle mai final proof PDF ti chu file chu password manga dani lova ahan hong ngala folder chunga chun company registration certificate sang bank transfer screenshot le email print out tur tam takalo oma phek tina lang chu company sang nina lang ma se director signature han en chik chun ming dang mang vek ma se kujiek pakhat chau kujiek thu mun vek nina lang deimena chun phek ma saber chu a en rei hle a anu phek sari na keu le ngala chuta chun table pakhat a om contractor ming project ming amount le payment date te ain ziaka project ming pakhat chu ka hre reng mai Siasuk River Protection Scheme tiani hei hi kumkhat kalta a sarkar project lian ta khani a katilai khan social media thutam takalo dar to a ma se evidence chiang takom lo wangin a reilova mi ten an thing ngel le maya Tluangpuii ero hi chuan evidence a kolani nge yang karil ruwa zo na lo ama evidence hi anei to ni nga chun enga tinge police ne na pek mai lo chu tiang thil hlu tak chu laptop chawa da mai hi a hlo om hle ni thilom thei ni ta ero chu evidence salatlin tok lo wangemo a source humhim adu wang emo ani theyang ro chu atlana sade udewa tuver pon lama eng po ro sura wangina po chuai to a pindan chunga chon coffee rim anam cham chama office salom te chuan chaw to hle a ma se tu main cholan tum lova an du lovani inspector zodin sanga chu alo lut le a akuta report thar pakhat arun kenga forensic laboratory atanga postmortem result report ma saberani report a chuan Tluangpuii chu hrui hmanga angonga re hlum ani thua chianga ma se report danglam tak a hnuwa omle a athisena na chhokna sedative claim moni a atam lovama se harwang taka omna tur ati hniam thei thungani chu report chu ka han chhir chuan karil ruwa thil a fia deuta Tluangpuiin ati hlum tu a beilet na satlo chan po chu ani thei kofia emo tuya emo damdoi anlo pol sakanga chumi hnuwa ataksa azoinga chumi hnuwa chau hrui mangin an rek hlumani yang no pani kher omna chan chu apoimo le zualta ani deimiana chuan postmortem report chu akhopa ama om whiteboard chu ahan en le a no pani man ani theidan le sedative mu ani dan le inti buaina lian tham thleng lova alan dan te chu line mangina rin zom le a case chung changa thilni theidan po alo fia ta dewa Tluangpuii na hriat than mi pakhat a ina a hruai luta an thuduna coffee an induna chupa chuan Tluangpuii in tur coffee a sedative pola Tluangpuii chu alo zoi ta mo tia ati hlum tu chuan evidence zongin room chunga dap vela ma se micro SD card chu a hmulovemo a thlau bo pal ta emo ani ang keinin sofa hnung lama kan lo hmuta thungani ma se thil pakhat ala fi lo invona le kha kha eng tiklain nge eng huna nge adon zungpun RK ti injek chu tunge nei tu parcel ron thon tu chu tunge tin laptop folder ming la zaras chu enge omzia karilu chu zo na ina khata chu tilai chuan digital officer pakhat chuan laptop a email client recover alo nei le thei ta hlawa inbox tam tak delete to hnu lo lang le a email tam jok chu pa ngai tak press release chung chang thil le advertisement chung chang te an ni hlom ma se email pakhat chu star manga chin chia bigani a sender ming chu Anvil Consulting tiani subject a chuan meeting confirm ti enziaka email chu toy hle a everything is ready bring the original copy only no police ti zong hi ani date chu Tluangpuii thi mani khat ani bok subject a chuan meeting confirm ti enziaka email chu atoi hle a everything is ready bring the original copy only no police ti zong hi ni date chu Tluangpuii thi mani khat ani bok original copy chu tong company chau chuan case pumpui chu ati danglam thei tatlat original copy ti chuan company dang po a om ti akok ta ni
chumi original chu enge ni ta ang document video audio recording eng pawni thei ma se Tluangpuii hian original copy an tia chu a king nge yang le an meeting tur po a pom tlatani karil ruwa chun hmun pakhat alo lang ta meeting location han thon kha Tluangpuii chu hmuna chun a kalem akalani chun tunge mu a hnuwa enge a thleng deimen apo chuan chu zo na bok chu angai tu mek ni na lang whiteboard ma a kala marker mangin timeline thar a siam ta a morning research evening meeting arrange night returns home late night visitor date ti in a timeline siam chu a in rei hle maya kashiani timeline a hian thil pakhatala kimlo chu thil kimlo chu mu chu thei ani chuan Tluangpuii thina thuruk po a hriat ngal hialang kan ma bak thui takalo ma se kong chu a fia deuh to ani oleti khan atopta a hemi KSP ki then nia then ngai tlat maya then ni na lampang episode ni na lampang in lo ngai chang le don nia